Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maya pagat panapon po. Maya pagat panapon po among. Gawin. Kumusta ko ngan po inipuing kay katamong programa king radyo ning Arkidiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Nung ka rin atin tamo pong pamikatagon. Ban makiramdam karing burita mong idake. Kaya katamo ning kaya katamong pakamalan arsobispo. Agyang minsan muman po king pabulan. Ding maulagang kapag masosyan, kapabalwan, patungkol king kaya katamong kasalpantayanan, abayan tayo po king kaya katamong arsobispo, king kayang pamangmusta kaya katamo. Kilob na po ning metong oras. Ini po Reverend Father Joel Jamarsos Gatus, stand-in po para kang apong Pep. Uling nga ni po kasalukuyan ni Among at suya po king Amerika. Yan po. So, kumusta ko ngan po? At siyempre, kaya tayo po Yamong, Amondong, kaya katampa kamala na arsobispo, mamuge po kaya kayo Among. So, may pagat panapon po kayo at pamikatagon ta naman, ban mi pag-share tamon At manano na sana ng ining kakatamong gawa na ini, makasahop king kakatamong pamipalalam mo king kakatang kasalpandayanan lalo na king kakatamong kapag nasa na dinan ulaga yung kakatang aldoldo pamibiyebe apo yung biyereng kalupatang tao ampo yung kakatamong lelangan ng apong gini. Yeah. So pasibayo po, good afternoon at may po oras. Nung bisa ko po makiabe king kakatamo pong kumustahan, kwentuhan, yaning kaorasan. Pwede ko pong mag-message, kaya ni po, live tamo po king Facebook, marakalta na po kayabe, susubaybay king kaya katang programa, at makanyan mo rin po, pwede kayo pong mag-message karing kaya katamo pong text line numbers, po, para po karing smart, 0918-351-8282, para po karing Sun 0942-357-4268. Po. At kumustang ko lapuring kaya katamo pong Manal Bena, Miss Doris, at saka Tita Paz. Po. Good PM po kanuha mong binantita Paz de Jesus. Suki yan, suki. Yeah, opo. Balang Lunes po, palagi po 24/7. Yeah, opo. At makanya mo rin po tintamong Twitter account at Radio ASF, Instagram account at ASF Radios. At para po karetang bisang mag-advertise, buriyo pong makilala kayo, pwede ko pong mag-send kaya kayong inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com.
o kaya ketang kekatampong contact number, makakabit siya po yan live king Facebook 0949-609-5478. At nung buriyo pong sumaw kayo rin kay Kekatampong Radio Bangkanita, pagpatuloy tayo po ining Kekatamong pong ministry, lalong-lalo na karing Kekatamong Daily Mass, karing Kekatamong Public Service Announcement, karing Kekatam Catechisms online at kaya po live king radio. Pwede ko pong mag-send king GCash account 0905-319-4871 ang makalagyo pong Joseph Mary Bakay. So, kaya kayungan po, alang sawang susuporta, makiramdam, dakal pundakala, salamat. At umpisan tayo po yung Kekatampong kumustahan at kwentuhan, kaya ba yung Kekatamong pakamalan na Arsobispo Yamong Dong, kaniti pong ika-28 na po ng September, inumpisan tayo po yung kapag masosyan for the catechetical month. Pauli na po ng kapiestan ng San Lorenzo Ruiz, impong patulunan daring kaya katamong laiko at katekista. Ating pong tema, ting kaya katam catechetical month is Praying Catechist, Pilgrims of Hope in Synodality towards the implementation of Antiquum Ministerium. So, kakaba na po. Pero malaman niya po itang kayang tema niya po. Sabi na Pilgrims of Hope, Praying Catechist, Pilgrims of Hope in Synodality towards the implementation of Antiquum Ministerium. So siguro po yamong chap-chapan tayo po na deta pong miyayaliwang tema po ketang catechetical month. Diba? So, muna pachepis sabihan ng katekista, ika siguro, experience mo yan, jangan yang mag-aral ka pa kay seminaryo. Siya munta ka kayang parokya, yung kaya yakit mo pachepis sabihan katekista, usually datang medyo matuanan, Yeah. Matwa, and let's accept it, very few kay katamong pari, yung kahit ang following up of the catechist. Yeah. Ale? So, yung kahit dugo, then yung katikisakit mo itang karelang pa mag-volunteer, itang karelang sigasig, pero nang kahit tapin itang karelang kayong karelang tuturo, makanyan, kahit let's face it, tamo follow up. In Santa Iglesia, lalong-lalo na kapamilatanan itang implementation kayong Antiquum Ministerium, beto nga panagkat kayo niya pinita, may ka-formation la talaga. Yeah. Of course, diri ang tang ulagay itang karelang gagawan, tuturula, but then atin itang formation. Yeah. At very important part of the formation is the prayer, praying catechist nga rapin. At betong yang maulaga pong ministry ni uling catechism or catechesis, deta pong manigobra kanini, makishare la kayong ministry na ni Bishop. Because catechism or catechesis is a ministry of the word. Yeah. At they participate, maksanmetong la kay ngobrana ning obispo. Nga nung lawen tamo po, patsepis sabihan ng kadeng catechist, dulawen mo, itang karelang obra mas mata sa ulaga kaysa kareng other commissions. Dulawen me. Yeah. Uling, in karelang tuturo, really, is about formation. Ne? It's about formation. And of course, patsepis sabihan tamo yung catechist, yung munang catechist sa kayang parokya, yapin ng pari. Opo. At kayang diocese, yapin ng obispo. But then yung kaya katamong katekista, okay, masanting itang karelang gagawan, pero importante ngayon yapin itang di ng tamong mas malalam a pundasyon. Yeah. Yapin, kailangan itang mag-aral lang. Opo. And it takes, I don't know, 2 years yata ita. Kasi sabihan niya na mo lalingking king kahit nila naman gagawan ng programa. Yeah. Gagawan da king balanga. Opo. Father Ernie. And kay katamo, tila naman gagawan. And siyempre po, itong makanyan, usually in temptation niya pinitang, ay, matuwa na ako. Matuwa na ako. Palagay ko siguro may itong hamon ni kay katamo, especially kay katampari, nung mga nano itang antabayanan la talaga. Yeah. Then yung katekista, and then of course encourage them banta mag-undergo la kening pamag-aral.
Siyempre, nang kaya luwa mo itang tuturura, yang maulaga, doon pa naman, pati kayong karela sarili. Yeah. Bilang bininyagan, itang karelang dangalan, ang pong karelang misyon. At siyempre, masanting ka rin, kining karelang ministry ngayon ni Ascatic is very, very important. Yapin yung relasyon na mismo kay nga pong Ginoo. Opo. Yapin praying catechist, taran Yeah. Praying catechist. Nya, ing metong catechista, baya pa magsalita, mag-catechize. Huling itambien, Yeah. Yapin, potang baya pa munta ka rin anak. So, siguro yung peka mawulaga kayo ni yapin itang pamibuklat, ing king pamisip na mawulagay yung tatalakaranda rin yung katikista. Opo. Yan, siguro, panagkat mo naman kay katamo, karing kay katamang parokya, kumusta la rin kay katamong katikista, how much time do we give to them at makananuta mong papalo up itang karelang gagawan. Alam mo retang modules but also their life. Yeah. Siyempre, mangailangan lang naman dugong Opo. kay i-follow up. At pasalamat tamo at tintahan ng training ngayon pamag-aral yung mani mo na po Apong Bong. Apong Bong Opo. Feliciano. King Alfie po. Pwede po. Alfie. Wow. Yeah. So, siguro i-line up dala rin kanyang data subject sa kwananda. Yeah. Opo. Then, ating kahi sending off ka rin Opo. Baging official na kanitang catechists. Yeah. Opo. So- Balang parokya po atin sending off before turuanan dala po ring anak. Wow. Oo. Yeah. At yung meto nga maulaga kini, pinitang kabang tuturula, kabang maggagawan din karelang ministry, maging kaila ng Pilgrims of Hope, nano yung kapampangan ng Pilgrim? Maglakbe. Maglakbe. King Kasal Maglakbe Pantayanan. la, wakasal pantayanan, namit mong kapanayan. Yeah. Ne? So, ining karelang pamanuro, itang diwa na yapin tambabiyayan ng kapanayan. Narinig karelang pakyabayan, tuturo. Alam mo rin nga anak, I think, even the high school at yung tamang makanyan. Ating aliwa po na kareng private school, like for example, then pong King Saints ko, na shout out po, UA, I think they want ding anak po to be involved, maging catechist na la rin po ngayon. Okay, that's good. Ang kanito, itang abe-abe pa maglakbe, tawag mo makalawi kay ni King Yatu, uling, at yung pupuntalan mo rin Yeah. yung apong Ginoo. Yeah. Ato ito yung para sa ng katekismo or catechesis, banta, king kaya katang abe-abe pa maglakbe, yung kapanayan tamo yamang gakay ni King Yatu. Yung kapanayan tamo, yung kaganapan na niti, yapin ito misanildo, kaya be tayong miglalang kay katamo. Opo. So ito siguro yung mga banggit ko. Opo. Talaga. Totoo po itang babanggitan ng among kasi last year po may attend kami king national meet of yung pong Commission of Catechists at metong pong punto ka rin habida ing tagumpe na po ning metong katekista manalumpakan kano king parish priest talaga. Potang ing parish priest very supportive ya po kano karing catechist. Mamayag paglakano ding katekista. At siyempre number one po support da ka rin. Impong itang kukumusta na lang. Siyempre ita pong moral. At pangadwa po, let's be practical, pera po. Support. Wow. Ito financial support. Ito yung pondo kayong parokya. Opo. Yung kay pinasabi ko, yung kay karing katamong finances, Yeah. financial report, yung kay lalawi ko, but ala ko nga kakit na yung kay about the apostolate in the parish. That is one. Then yung kaya. I think it's one thing na pisabyan tamo rin kanyan. Yeah. Karing kay Opo. katamong kay Opo. fundings. Yeah, opo. So, shout out po ka rin nga ganaganang katikisayan. Ini po ni Marakal po Manalbe. Balo ko po katikistala po rin nga. Wakeni. Dakal po dakala salamat king kaya kayo pong pamanalbe. Kaya po oras po kay kayo at Yeah. yung ulaganan ng kay kayong gagawan. Sana mamungang
kaya kayo mo naman. Biye alanganga, yun ang gagawin. Yeah, opo. At siguro po among pisasabihan tayo niya rin ng katikisim bayo tang pumunta kaya tang tutukin point na dingaliwa po mangutang la na kapilan po kanuwi tang mag-start katikisim karing eskwela. Ne po, ako po balo nung I-announce na karing kaya kayong parokya, itang tingaliwa po kasing schools na idakatamo po payagan to conduct catechism during class hours. At ingburi na po ning DepEd nung may catechism itang outside the school hours ban kanita po madidistrap itang klase daring anak. So timpong aliwang parokya at iba't po king kaya katamo pong chairman ni Apong Bong king catechism suggest na we should have Sunday classes na in place na po nitang catechism karing eskwelahan. So ito po karing mangutang na kapila nita mag-umpisa yung catechism for First Communion and kumpil manaya ko po karing programa daring kaya kayong parokya. Wow. Masanting itang nengkay andyan ka rin bisitas Ako may turo kong katekismo emang king eskwela Tirwana na kami munitang metong katekista na titipunan na kami patsya bakasyon. Kanita kami may biyasang mga kay bakanita, may kumpisal, First Communion. Ito itang emwa kaling wanuling, alayo kitang structure. Opo. Kusa kaming munta. Opo. Yan siguro, maninton tamong aluang paralan kanyan, yapin ka rin kaya katamong chapels. So, ito po. So, may balik po yung catechism and program po karing parokya, karing chapels, tamo po. So, abangan niya po yan. So, metong niya pong programa ng kakatamong Commission on Catechesis. So, papalubta na po king bulan na ning Oktobre. Ne po, at balo tamo po, October 4 is the feast day of Saint Francis of Assisi, the patron saint of ecology or nature of animals. Ne po. At Pope Francis po dineclare niya rin na umpisa na po ning kapag masusyan itang ausandang season of creation para po king mabilog a bulan na ning Septembre hanggang po kano king 13th of October, the 28th Sunday in ordinary time. Ne po. So ini po yung katamong tema kaniting banwa, to be aware of our stewardship na po, responsibility kimpong kalikasan. Sabi na pong Pope Francis, to hope and to act with creation. Na po, to hope and to act with creation. At in October 13 mo rin po na mong which is the feast day na rin, the apparition of Fatima. May paintagon po na gaganakan tayo rin ng Indigenous People Sunday at Extreme Poverty Day. Ne po. So, mitugma-tugmalangan po din. Ela po may kakawani awareness of our responsibility for nature. Then puntawong milelele, deta pong katutubo at saka detang pakakalulong. Ne po. So atinta mo po bang kaya mong plano po, how can we spread the awareness po king ecology lalong-lalo na po? Nung natatandaan mo karing kakatamong meetings enakwan bisan tambing mag-create programs na lantalan. Nga karing meetings sa mo, we are still in the process of coming up with people that ang tao na talan kanini para bang kanita pwede magprograma tamo atin tamong gawan. Pero muna po ining panahon na ning creation lelangan, season of creation. Metong yung panahon na panagkat na kay katamo ning Santo Papa, nakabang maglakbeta kay tiking yato, tayo kakalingwan ing aliwang party ning lelangan. Na kaya beya kasing lelangan king paligayanan ni nga pong Ginoo. Part of balamo kang San Pablo, metong karing kayang sulat karing taga Roma.
So, bala mo yung sablang lelangan. It's groaning. It's groaning. Manenaya yaking ligaya na nga pong ginuban na makyabe yaking tamasana na maligaya ng tao. So, together, kaya nga ganaganang lelangan, manenaya ketang ligaya na ning apong gino. Pero, impanagkatsapin itang ngenipin, kikyakya, aliwa mo rin pakakaluluan po rin, kikyakya naman ng yato. Yeah. Waling baluta mo nung naning maliliari. Lalong-lalo na po tangakita mo na kareng news kaya Pilipinas dakala plastic. The plastic products. Okay, lamo yung gagamit kang plastiko neng kay ba't yung makabara kaya tang misan ikit dala retang may nga barala rin kaya ikit da plastic. Ganyan. So, balo ko po malalagway ng panagkat na ning Santo Papa. Ingmumuna ng panagkat nini yapin po itang pamibayong lifestyle. Yeah. Yapin halimbawa, siguro doon ating ko nga suggest pota pong kareng anak yu mag-aral mandalalang tumbler. Yeah. Ne? Mandalalang tumbler pidinan danum imbes na sali la ketang maka-plastic. Yeah. Ne? At pota pa-refill data itang tumbler. Bantay nagagamit plastic. Huling metong ya pong makakayan, makasira. Kadwa, ang kaya ka rin kaya katampi samban. Kita mo, watang kaya ba, misa ng kakit mo, ating pakaug sa bote. Kilog ni samban ha? Yeah, totoo po. Plastic, wang kanya nitang, muna itapan siya yan, but this time, siguro, meto nga pa nagkat magbisa tamo kaya tang malati. Yeah. Maging aware tamo nung makananong malinis yung kapaligiran. Huling, yung apong ginu, potang inggewa na, mo itang mayap no malagumo rin, masanting, there's beauty, ne? Yeah. Pwede kaya katamong i-promote. At yan yung panagkat na ning Santo Papa during this season of creation, lawan tayo yung lelangan. Maglakbe tamong mipnong kapanayan, kambe na ning sablang lelangan. Then kay, siyempre, lalawin tamo, ay ako mo nga na, makay ko po king environment, na kaya yung lelangan. Layo niya po yung aso ko nga. Liwaya mo po itang makanyan. Lawan tamo yung isablang kapaligiran niya po. Lalong-lalo na yung basura. Yeah. Lawan tamo nung naning kaya katamong agawa. Pero yung mumuna pundili, yapin nilawen tamo yung kaya katampan lalawi, pamisip. Yeah. Malyari ning mapilan lamo. Noon ita mo, abe maglakbe. In the spirit of synodality, ang harapin. So, gawan tamo ini kay mipnong kapanayan, abe-abe. Yeah. Kaya abe na ning sablang lelangan. Deta pong kay katamo, siping-siping bale. Ikaya mo na disan ganta some years ago kanita. Singkasan ting arap bale kanita, makabakod, kaya ting tanaman gule-gule. Ang programa po. Programang Green Revolution. Yeah. Sagli ay ita. Uli nga migsing keng isip. Yeah. Malaw may mo sustain itang, at siya sabihan mo, ining tamo, gawan. Afterwards, alane. Uli kasi nga migsing kitang pamisip. Siguro, ingakit tamo na nung borita mo na ining may gawang lelangan na ini, panayang magsalita tungkol kay nga pong Ginoo, when we look at nature and it speaks of God, pakita mo ita respect. Yeah. Kasi makit na bala magsalita nga pong Ginoo kay kanong akit mo basura nga ning makit, Yeah. Pero nung masalese, abi-abi tamo kayong paligid, kay makain na kamo itang as nakasanting yung kapaligiran. And that is our nanulagay ni responsibility. At pakatandaan tamo, meto nga bunga na, dinig kaya tanggawan na ini. Potang kabi-abi tamong pupuri at pasalamat kin Diyos sa miglalang kanito. Yeah. Kaya potang pamisa tamo misang pasalamat. At pasalamat ka kasi po may na yung obreng asawa ko man. Kasi po limi pasaringan na. Okay ito. Pero dakal tamo naman dapat pasalamatan.
yung kapaligiran, yung hangin, etc. Malinis sa abe. Aliwa mo retang tupad, di lamang maglinis. Itang makanyan kay katamo. Kasi ing bunga na yapin itang, potang akit mo yung gewa, akit na mo yung abiabetan depatan, then, itang makapamiyatang kapurian at kapasalamatan kin Diyos. Yapin ito yung para sana nini. Yeah. Gana-gana. Opo. Agree ko po ketang sasabihan niyo mong it's about the mentality and culture. Yes. Etang makanita. So, ing kasalpantayanan po, mo tutok ng ketang lulog kimpisamban, Wow. pero kayari mo kimpisamban, kaya be po ketang lugod ta mo kin Diyos itang pamaningat, pamaglinis, pamanayos, karisabla. Tingko po nga panalbe na video, difference na po kanoning flooding king Japan at saka ning Pilipinas. Lulbog mo rin po king Japan Pero patselimbog po ka rin, clear in danom. O ito po, kaya po baluta mo patselimbog, ala na ko pong akit maburak, sapak plastic na po. At let's be honest na po. Styro. Yeah. Bakit po, inano po reason, pila na pong banwa na mong panelulbog, kaya pong Bandami, Santo Tomas, Minalin, Apalit, Masantol, metong pong reason na kakida is sobra karakal basura. And even King Manila po. Well, itapin po, nung magdili-dili, we cannot do it alone. Po. So, we have to be very responsible with our trash. Po, pamang gamit King plastic. Po. So siguro ito itong yung challenge mo naman kay katamo especially in the parish, na makagawa tamo talagang ministry kanta. Yeah, opo. Yeah. So abangan niya po 'yan. Pa po PPM hamong kasi pisasabihan de pa po there is a ministry for that po King Ecology on how we can be better stewards of the grace of creation po. At tsaka yung pekadiwa na nito. Lelanganin nga pong ginawa tayo babasura. Yeah. Yang migla lang ganito Opo. mahanyan. Yeah. And in connection po siguro mong ketang menog sa kabala mo ing mong kalikasan yang magasakit. Agyan po din pakakalulo. Kasi no ka rin na pumunta ding basura nung aliwa karetang lahat masale sa pitoknangan, karelangan po dudog pa detang basura, ilang magkasakit po. So, kumbaga itang responsibility tampo in caring for creation, makasaw tamo rin po ka rin pakakalulo na tam gagawang mas masakit yung kabilyan da pauli na po nitang pamanugse. Tsaka ita mo, ining season of creation, in-extend tayo pa hanggang October 13, Yeah po. Puling, beto nga maulagang makaturo kay katamo, yung pami paulaga kay lelangan, ilapin ding indigenous people. Yes. Like for example, kay katamo rin Aita. Mm-mm. O nang kay metong makalungkot ngayon ni may yawa na lang kay katamo. May modernize na la po. Modernize na la. Pero ila, balong manakit tapang king lugar da. Kanita, potang ayusan day ni mananaman la. After some time, paborende pa, muntano naman kitang tutuki, maglinis la. Yeah. Ing kahira, respetuan de pa, papagpainawan de pa yung gabunay ni. Yeah. Mm-mm. Which is very biblical in the Old Opo. Testament. Kaya nga makanyan Yeah. Ngayon tamo ang gat, sige, alayang painawa yung gabun. Yeah. So ila, they can teach us, makanyan. At tatandanan mo, ay, nakakanita niyang pinatubo. Opo, 1993. Balo ba bayo milyari ta? Then aita, they observe ating yung pamanggalora ring animals. Warning na ating malyaring kay. Oh. They can read because malapit la. Kaya lelangan. Wari, kay kanito matudtudla pa kay gabun. Yeah. Kaya nita sabi tamo, marna tatamo pero ila, they are close to earth. Yeah. At inla pong wisdom na ituro mo rin kaya katamo. Wow, ilang may turo kaya katamo. Pero madalas po ngayon itang prejudice, bias, itang bala mo, lalawin mo lang mababa, pauling ela mo, megaral na po. But nung in terms po of health,
they can teach us a lot. Uling din kakananta na po ngeni, puro modified. Wow. Pero ilan, natural na po rin karelang kakanan. Yaman po yung manok ngeni, mabigla kayo, pilan namon days yung manok after 21 days. Apangan mo na. That fast po at punong pong chemicals ita ayapin metong pong hamon na we should appreciate also our indigenous people. Po. Yeah. At pangadita mo po kasi bukas po October 1 umpisa na naman po ni masigla magkagulo na naman po na kaya katamong pakamalan na Pilipinas uling from October 1 to 8, yapin po ing pamamasang kandidatura or the filing of COC, candidacy of data pong bisang tagal at sumuyo king kakatampong bansa, balen, halalan 2025. So, po balo among ating ko pong paganaka, bayo po bukas. Siguro, muna ing metong kung panagkat karening bisan tagal no agyurang gawan yapin itang migunam what kaya tatagal ko. Yeah. What kaya tatagal ko. Nanisang kano tatagal ko. Hanyan. Importante ita. Where are you coming from? Yeah. Importante, where are you coming from? Are you coming from yourself? If you are coming from yourself, maragul yung problema yan. Because you are just coming from yourself. Yeah. But where are you coming from? Where are you coming from? An invitation from God? Nya luluban mo ini, ulimbalo mo, kapamilatanan iti, aliwa mo itang pagnasan mo kay sarili mo. Nun yung pagnasanan nga pong Ginoo po yung common good. Yeah. Yan, siguro po, yung meto nga panagkat ko, where are you coming from? Kadwa, siyempre, tagal kayo po kanyan, siguradong mangako kayo. Mangako. So, yung panagkat ko mo po, be honest. Be honest po After all, betong ya pong importanteng virtue yan, itang be honest. And then, metong siguro pangadimi na nga pong ginulawot na kayo ken temptation. Yeah. Ating ko nga basang anecdote. Keng metong nga lugar, ating mi tuwagay ning bangka. Kay ba nanita, melo mudlareng adwang anak. So, kay ba't ating metong bantay save na laret ang anak likas nitang malana banta sa gipana lang kay ba't ating namang metong kingwa ni tarelo kaya nako ni tarelo kaya tang malan so nagkay anya save la mete laret ang adwang anak. So itang menakit nga na inistorya na kayo ng pari ano makanyan terrible itang milyari nga na terrible may telaretang adwang anak maragula kaya nga ano makanyan kaya na ng pari aliwa yung terrible ita yan yung terrible ita relo nga kasi nga na we will all die but we should not steal. Yeah. Yeah. Ang matetamungan. Pero, hamana ako. Yeah. So, nung ating paganaka siguro temptations will always be there. Pero, pangadira kayo po, yung paboren. Yung paboren ita. Nung misaneldo, lalawin nyo rin, makotamungan kay tiyato. Pero, tandaan ng tamo, botang makotamo po, tamo dala. Yung nanumang pagnasana ng sarili. Yeah. So ito po, yung kanakong panagkat kay kayo, migunam, bakit katatagal ko kaya? Where am I coming from? Nining mitutulak ka ako, yung sarili ko mo, o yung lugod ko, karimparan tao. Then kadwa,
I want to be honest. Muling mangako ko ka rin tao, I'll try to be honest. Yeah. Katlo, kayo po paitokso. Yeah. Matetamongan, pero mo dapat Yeah. mangwa. Ito. Yeah. Aga nakako po atin mo rin sinabi na that the greatest temptation of the devil is convincing us that we will live forever. Ano mo makanya? True. Pota pong isipan mo, ay bukas mabiyak ko pa naman eh. So you continue. Ita pong akagisnan mo na mo napapansinan, you live an unrepented life. Po. So, pakipangadita mo po din tatagal. At ko po among napon yapin po yung kanako reminder mo rin yan kasi it's the gospel about kitang pamagrupo-grupo. Po, itang division. Tala ka grupo din, bawalan tala. But wala naman pong gagawang marok. Po, kaya sabi ko, bala mo king politika makanyan mo rin. Grupo-grupo, pero kakalingwan tamo, itamongan Pilipino tamo, itamongan Katoliko tamo, itamongan tao tamong para-parehas. So, sometimes politics can make us mad. Mad as in insane and mad and angry towards others. But in politika po pwedeng magamit as a force for transformation. Po, pamibayo, pamipasalese daring sabla. So we pray po, na sana it would be a peaceful election mo rin po. Metong niya pong pangadita mo yan, uling balo tamo po na minsan potang magrupo-grupo na, potang mapali ng sabla, ng kaya tipong kapalyarian po. So, we continue to pray po. At gumpisa po bukas, October is the month of the Holy Rosary. Po. Pasibayo po pag nakaing ulaga na ning pamangadi ning Santo Rosario. At makanya mo rin po ating pong panagkat 1 million children praying the Holy Rosary campaign. Aniti pong daratang 18th of October. Po. So, among nano po yung panagkat yung karing anak po mag-rosaryo po. Ganak ako kasi kay Chancery, potang Sabadong gat panapon, nandaman ko na rin Banda del Pilar. Datang neng hayretang manungge anak lang. Aliwa talaga patang neng anak. Uli nga sabi tamo pin, patsere nga nakilang may nga di, talagang itang karelang kay kapag nasan lalong-lalo na yung 1 million children praying for peace. Kakitang pa siya yung anak, mga diya, o may nga diya, kakit mo talagang ating hope. Ating hope. Deng anak niya. Siguro, muna, ining bulanan ng bulanan ng Oktubre, anong no ka rin diri ng tayang pansin ining kakatamong debosyon kay Santo Rosario. Tandaan niyo po, ka man makaing mamasang Biblia ng kayo, lalo na dugo, alam Biblia or what. Pero, in Rosary, that is the summary na ning kakatang paniwala na kaligtasan, especially King Ginutayan sa Kristo, ang pantungulan na pamanyubling maybe, etc. Dening mysterious. No yung metong ay nakdagulya, at deniren pigugunaman, at deniren maging biye, king kayang mismong Aldoldo, pamaglakbe kaya king yato, then itang misteryo na ning rosaryo, yan dalanan, dagul ding metong ay anak. Yapin ito yung buri na sabihan ning binyag tamo. Ewan niya may binyag tamo, may kisan metong tamo king kamatayan at pamanyubli ng miyabi Kristo. O ito'y sustansya na ng Holy Rosary. Niya kitang susundong pamangadi, pamigunam, na hininga na kayo ni yung kayang adwan, iya mo naman maging pakibat siya kitang kayang adwan, maging tao ya para king kapayapan, maging tao ya para king ikasaplalada ding sabla. So makanyang kaya kakakit dining anak malatila, turutalang mga debosyon king Santo Rosario. Opo. Totoo po itamong, yan pong king parokya ako ding mga latiming komi. Makanyang mila po inumpisan at marakal po mag-react.
kasanting pakiramdaman ding anak. Kasi ding matwa po potang magrosaryo na mamalagwala po. Tagalan lang. Bapo Marian, Santa Maria Opo. rin itong Ate po ketang ipamya na igapos mo kami king Maroka na mga kaila. Kita metong naman po English na Hail Mary namang magayan So kidding aside na po, sabi natin, teach the child the ways of the Lord and he will not depart from it. Anak lapa mo po, turwanan ta na lang hanggang matwa. Opo, adalade po yan. So, there is great power in praying the rosary po. Ganaka ko po niyang minsan sinabi yung among, po balo nga gagana kayo pa ini. Alayang kwenta itang rosaryo nung lalakwan me mo king altar mo, sasabit me. Kasi, po balo na may comment kayo po na king Padre Pio, bale po italogan na manyabit lang rosary. Opo. Tapos sabit dala, pero alay po kwenta itabi ng among nung may pangad dyan. At sabit me na ano pa yung use nita. Wapin naman po. It is a tool to help us to pray and to enter in the divine mystery. Kaya pin po, let us hold the Holy Rosary lovingly and pray po, faithfully. Mag-break tama mo po. Mapila na pagganaka kabang pakiramdaman tayo po inimalagong kanta awit sa ina ng Santo Rosario. Kilalanan taya is Santa Teresita ng Niño Jesus, meto nga birhen at doktor ng banal a kapulungan, pagmasusyan taya ang kapigaganakan kaya balang mumunang aldo ng Oktubre. Ceres Martin ing tunay ng lagyu at mayayaw siya namang malating sampaga. Mibait ya king Alencon king Francia at mayango yabiye king edad a 24 inyang September 30, 1897. Pauli ning tuberculosis king kumbento daring madre amayaos Carmel king Lisieux king Francia. Kabilang ya karing amanwan tamong contemplatives oretang dinawon da ing karelang biye king pamigunam at pamanalangin. Sinulat ya naman metong alibro at ito namang meging kilala ing kayang mismong biye at makipamagat ing kwento ning kaladwa. Igkat na laring mamasa kaniti at okyan ing malating dalan king pamanoki king Ginoo. Kikilalanan niya ngeni antimong patrona ng pamagmisyon antimurin ng Francia. Pasaop tamo kang Santa Teresita, ban manatili tamong mapagkumbaba antimoring mangalati king kikatamong komunidad. King saop na, may paldanan lala naman sana ring makituberkulosis at kambena lumalam sa ing kikatamong biye panalangin ay ang bagtamo king pamagmisyon. O Santa Teresita ng Niño Jesus, birhen at doktor ng banal a kapulungan, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayabe ing kekayong talusuyo, Reverend Father Richard Escoto, OCD, ibat karing Discalced Carmelites, kayabe yu kepo king pamagmasusi, king kapigaganakan, kang Santa Teresita.
Pampala po. Dakal salamat. Dila Madam Aurora Pangilinan, Reyna Onefre, Willie Alimorong, Paulo Alcantara, kay Apong Ondik Pineda, no? Kumusta po? Grace Somera, shout out po kay Susana Sunga, Madam Agnes Pangilinan, Alice Pandilio, at Hermie Miranda Garcia. Hello po, dakal salamat. May papangadita mo po. At we're back. Sana po mag-enjoy kayo. And Rene pa po, din kaya katamong Facebook viewers, Michael D. Bonavi Valiente, Base Guevara, Michael Guzman Morgado, Juanita Castro, Susan de la Peña Bernel, Irene Ayay, Rosana Villanueva, Manny Malonzo. At din po, bayo tampo mag-break, pisabihan tayo po yung month of the Holy Rosary, muling October. Marakal tapa po aliwang activities ngayon pong October. Kaya pong last Sunday naning October, pagmasusyan tayo rin po in Prison Awareness Sunday. Bang kanita, akilala tampo may paganaka na ding makasukol at napamurin pong karapatan. So, nano po yung kapag masusyan tamo among, nano pong sabi yung Kenny, karene pong ingaw sana po karela na persons deprived of liberty. Wow. Of course, patang may kulong ka. Medyo itan dati mong gagawan, yung mga gawa. Pero siguro muna, karing kapatid tamong at yung sukulan, metong siguro ang panagkat ko na yung kalayan, aliwa mo itang agawa mo yung buri mo, makanyan aliwa mo yung choice. Noon yung kalayan mo rin may yakit-yakit ang kaya kang pa mag-commit sarili. So, akit naman dyan ka rin santo, akit mo na, dyan ginutayan sa Kristo. Makapakoy kayong krus. Bala mo, he's not free. Pero, lalo yan tayo as a model of liberty or freedom. So, siguro busal na po rin kayong karanasan muna, pinitang atin tang iagawa, pero never sabihin tang alata na talagang agawa. Uling atin tamong kalayan pamurin, malayang gawang mayap, malayang gawang masanting, malayang gawang paralan, bantaretang kayabe ka rin panamdaman ding ulaga. Uling nuka rin ka man, era dapat aputot itang kalayan mong mibiyebe keng kayapan. Magkamali, tutu, naman mila ko itang karapatan mo. Ating kapamuring ulaga. Na naman nga gawa mong kamal yan, kami lalako ulaga. Uling ulaga tamo, chuya, batsaking migla lang. So, magkamali, sabihan, mila ko naka liberty o paya naggawang mayap. Okay? Gawang mayap. So, ito po siguro ilawen tamo, bangka nita, potang mga bayatan tamo, lawan tamo naman kita sitwasyon na ita, nano, itang kalayan, ay na malyaring isukol. Ay na malyaring isukol din kaya kata sitwasyon. So, ito siguro, kaya kata mo naman po makiramdam, paminsan-minsan, beta lang pangadi. Then, kaya katang kapatid, lalong-lalo nareta talagang magkasakit, kilob na ning sukulan. Minsan natin kung babasa na article Rolheiser, Father Rolheiser. Sabi na, halimbawa mo, itamo, ang poreng madre, retang consecrated persons, may biya-biya tamong magdili-dili. Matutod ka, ikandili. Kay bala mo, patseme ko na rin kayabe, ika na ang malakwan. King kumbento, makanyan niya. Isabi na, well, akit taya mo naman ita, andyang masayang biyayan, akit tamo, kitang makisan mo itong tamo namang karetang aliwang tao, na ito man pinili ta, but they are abandoned. Detang likwanin, ng asawa na, makasukol, makanyan. Ako may kasawapya mo rin takako, potang kay, dasa na kay itang lungkot.
Kandili. Yeah. Kaya ganakakularetan taong nangkay, chula hospital, alang migbante karela, Yeah. kama kanyan. So, kaya ito, ganakakuman man nangkay keng detang at chuke sukula, no makananong ala ng mamisita karela, Yeah. how lonely. So, ito, akakit ko itang kana akong pinili, abye, na I can identify with them. So, kitang oras sa ita, itang you grow even in compassion. Yeah. Opo. Makanyan. Metong yamong kaita. Metong yam paralan. But there are many ways. Ila pong makasukol physically, but a lot of people are also prisoners of their own mind, of their own problem, of their anxiety, fear, na po. Yeah. Ating ko pong basa mong, may kapaisip mo rin po kakoy niya na di makasukol, pakananalaning state, ng estado, pero din pakakalulo, malayala, o tayo nalapakanan. Papi na, mga yan. Ila ginawa lang marok, pero pakananala, so sustentuan nala. Ding pakakalulo, sabi mo, wala na mang giyaw marok, o tayo nala. So, I think, ita pong kaya niya, ring kakaluluan in itself is also a prison. Ito po mga deprived of choices. Para po kako, whenever I reflect on poverty, yan po yung sasabihin ko karin tao. Potang alakang apili, karing ka pakakalulo. So potang makapamili ka pa, nanong kanan mo, hotdog ya, manok ya, tang tuyo ya, nano, ay ka pakakalulo kanita. Po. Kasi marakal po magpalimos ngayon Potang dinan minila po, sopan mila, sabi, pwede pong dagdagan yun. Kaya, ala ko pong biyas na mga nita. Well, kaya po. So, ating pang detang, at least din pakakalulo po, free lang maagawa Agawara pa yung buriro. pero detang kaya siguro pa ka ng dala, uling, confined lang mo. So, masakit mo rin po ito, uling itang effect na confined, din pong matworking, like for example, home for the aged. Wow. Maragul po epekto king karelang psychological Isolated lang. Yeah, so pakipangadita la po rening persons deprived of liberty na gumulong na po mas mabilis ng hostisya. Po. At tutuki po among ating ko po bang word for the month or trivia for the month para king kakatamong episode nga ng bulan. Well, isip-sipan ko, pinunano sabihan kong amano, wala akong atandanan. Wala akong atandanan. Yeah. Opo. Kaya katampong recollectionan din. Kaya si Jerome Emiliani. Mong siguro nga share ko, nandun natin yan talakad ko, share ko. Na uli nga share na nitang memya pong pointers kay kami. Mira sa ketang punto na delare kay sitwasyon na kay ba nang migmisa, wala no rin tao, wala nang nagawa, mga yan. At makanya na niyang ketang minuna akong assignment, dakal gagawan dyan, kalulo lang kalulo, pero ating gagawan. Kaya niya lang gagawan, tang wala makainip. Makainip. So, mi dake ko pong kay sharing na kay bieta mo, biras ka kaya puntong mainip ka. Alang gagawan. Ay, wari tamon diyang itang pari. Kay alang gagawan, makanyan. Sabi ko, kay kembye, ing apong ginuyang ating buringgawan kay hatamo, makanyan. Itang, ing apong ginulwa mo, itang gawan mo ini, ing kakatula na naman ng apong ginung, ating kumburinggawan kembye mo. Yeah. Nga po tapong medyo mainip kayo, makanyan, medyo manahimik kayo po. Wala akong balong gawan po ikaw, usan mo na ako. Po ta, kamburing gawan ka na ako. Yeah. Den ka akong panugali, ka na akong panlalawe, ka na akong pamisip, ka na akong pamibiyebye, ating kamburing baywan, ating kamburing gawan ka na ako. Yeah. Kasi nga pong yung kaya katang gagawan, mas pa kanya ni nga gawa na Pero, nakataya pa kaya naman nung itaya dinan ka nung itaya dinan permission. Yeah. At kakit ko karinya mo rin konektado kitang freedom. Pwede nga pong ginutin niyang buringgawan. And then, itang freedom tamo, Lord come.
Yeah. Lungub ka ken, luban mo ko biye. Ne? Nga po na pong ala kong balonggawan, medyo manahimik tambag ya po, tayo nga pong ginuyang ating buringgawan kay Biatam. Opo. Yung ating buringgawan kay Katamo. So ito po, tamo po paitokso na po tang yung balo ng naning alakang balonggawan. Bukla may TV, makanya. Internet. Internet. Ali po tayo nga pong ginutin yung buringgawan. At ito po yung kakatulanan ni nga pong gino. Potang pabusten tayong gino, luban mo na yung biyeko. Para kaya ka nanong ating ka puring daptan, ating ka pang lalong buring pasulungan ka na ako. Yeah. Makanyan. Pero, sasawa na ako kayong gagawa na ini, makanyan. Luban mo na ako. Ne? So, palagay ko, masayang nga pong ginukan nito. Yeah. Aga nakako po, ating kung habasa makayan, na if you woke up 3 a.m. in the morning, and buri na po ka na sabihan, ginising na kanina pong ginong mga di ka na makanya na wapin naman di ba timpong makanya na kami patudtod makanyan. So one of the greatest temptation mo rin po ning Marok is to keep us busy always. Yes, that's true. Yeah. Kaya ka makapanahimik, bala mo pa tino ko lang kang gagawa, milala ko kaulaga. Yeah. And maragul yung temptation. Yeah, opo. At marakal po, magigisan lang oras king internet ka, manalbe. And then, ala naman bungay tang gewada po, pati nga po. Well, Yapin maragula, kaya nga nito. Pastime nga ra. Passing the time. Po. Sige po. So, among ating ko pa pong last na buring i-announce, panabilin, kareni pong kakatampong makiramdam. Awa. So, ampong ambu 2 days ago, Bishop Ambo, Bishop Milo, po Cardinal Joe, ang vincula ng Manila, Mintala Roma, para lang pakyabayan pa si Bayo Pope Francis, ang parang mapilang representative sa obispo, pong layman, Muntala King, Rome, bantay sundura yung synodality. At siguro po, panayandarandaman ni synodality, at numakanano yung Santo Papa, may kirandam niya kaya katamo, retang pepadala tamo, mabilog gaya to, data synodal consultations, niya reta, susundong pigugunaman kanyan. Ingadwan ko po, ganakantala pangaditala king apong gino. Then kakatamong kaluguran na kay Obispo, Santo Papa, ang pong laiko na tsukarin. Ulimbalo tamo, potang tintang gagawan masanting, well, ano sabihin, kabad nakagagawang makanyan, pero ating manalbe mo naman po ating makialam. Napining Maroka Spirito. Nyawari nandin katang first reading ni kang Job. Yeah. Sigurado pong ating manukso, makanyan katang gagawan in many forms. So, pangadita mo po rin yung kakatamong kapatad, obispo, kardinal, pari, laiko, kaya binaning Santo Papa na hindi represent na katamo nga po, mabilog ayato. Banta, isundo ining pamigunam kening tungkol kin panagkat na ni Santo Papa na abi-abetang maglakbe. Ne? Abi-abetang lawan ing galona ni nga pong Ginoo emo kay katang Krisya Katoliko. No de karing ganaganang kaya betamong maglakbe kay tiking yato andiyan pang aliwala relihiyon and at the same time patiking lelangan. Yeah. Ne? The college. So, yan mo po yung adwan ko, pangaditala po, na sana kabang magkaila, abi-abi lang may gugunam ka rin, abi-abi lang may discuss tungkol kanini, sanang maging bunga na ng karelang gagawan, miyakma, keng buri na ng apong Ginoo. Yeah. So, dakal salamat at makanya mo rin po karing may kiramdam kaniting RCA's hour niya po. So, pupusan tayo po yung kaya katamo pong RCA's hour, yung kaya katamo programa ngeni, panimuna na katampo ni pakamalan tamong Arsobispo Yamondong, kimpong bendisyon. Kilaginig pampo ni anak mo ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa ipami, kagising mi pa ng abak, sasabihan mo na kaya kami nakaluguran mo kami, pakamalan mo kami, anak mo kami.
Halaki pa manggewa, sasabihan mo na kay kami, kaluguran mo kami. Yan mo naman yung lugod, aburi mong ipakit mo sa pasyag, karing kalupaming tao. Lugod, ay manulumpakan king nanuman. Lugod, ababya patutukin kay kampakamal, kimbalang tao, at king kay kanlelangan. Salamat po kaniting may labas sa oras, ng kay kaming pamisabi. Manananasanin kay kaming apisabi, kinubindisyonan mo. At nung kaburian mo, inisa na magdalang mas malalam a kapanayan, mas malalam a pag-asa, at mas malalam malugod keka at karing kalupaming tao. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. yung ginumanatilia kekayo. At kaya kanti mo rin. At yung may paingin Diyos, bendisyonan na kayo nga, igpam po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Among dakal pundakala salamat na po. So, Thank you mo naman, Opo. Uncle Joel. Po kaya kayong makirandam po, dakala salamat. yes po. So, kakaluguran, may labas na naman po imetong oras, makabaldugang kwentuhan at komustahan. Kaya na po ning kaya katamong pakamana na Arsobispo. Dakal pundakala salamat king kaya kayong pamanantabi kaya kami at may kitikit tamo po pasibay king tutuking RCSR. Kaya ni po king radyo ni kaya katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Father Joel Gatus Mamon at pasalamat po kaya kayo. God bless po. Bless.